Syahir thmabiang ke Israel mentakas ngi baar hagin namding jong ke Iran. Arpau teli ke jetma ke Amerika kirajot hagane ke thma Persia ke Iran. Kam sao Benjamin Netanyahu baka kambat penkut thma bat ke Iran ka syong hag sipai IDF hakari Amerika. Ailat ke Saudi Arabia bat ke UAE yaki airbase jongki pan pinon kam dak sipai jong ke Amerika. Menjur sa Mujtaba Khamenei pakan dono ka jinge keren bat ke Amerika. Ka Israel mentakas ngi baar kelamat biang sa Justin pat ke jingjot ha ka jing ter namding jong ka Iran. Kataru ka balaja Tel Aviv ka bala penlong ban bensaw hadu nrungut Gibril. Bat kane ka dei sa Justin pat bag tagi Iron Dome jong ka Israel kila pil ban yada yaki namding jong ka Iran. Wat lagi kubur kila kamba omdon ki balayap hakane ke jingja hendrai ke jingjulor jung ke Israel kala bunbha kebayai peteng ban syak kruit haki namding jong ke Iran ki kubur kila kam ba ke Iran kala pendan kam dau tau singgil misai ubakit sau teli ki warheads ki bakia shispa kilo uwe hendrai nak jing bom la shu ban te lakam jong ki Iron Dome kine ki namding kala yo penhap Tel Aviv kata na lor ki namding ki bala yo ban krwit hadi mona bat arat hakamit sngi sajan nang taki kubur kila kamru baha kane ka thma ka Amerika Persia ka Iran kumba arpho teli ki jet thma jong ka Amerika ki bala jot ka badai ka we ka jingjot bat ka jingdu nong jong kari Amerika wat la Presiden Donald Trump mula penbena ban sange ihir thma san sngi ya ki Iran Hendrai kat kum ke jing keren jung Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu ulaong ba ke jing benkut ya ke thma Persia ke Iran ke syong hak spy IDF hak Amerika bat ke Israel kendang ya peteng ya ke thma Persia ya ke Iran kad ba mentah hak ba kadu ke Saudi Arabia bat ke UAE kila penbena ba kila ailat ya ke tem spy jung ki ban penden kam dak spy jung ke Amerika pan terbom ya ke Iran. Kane kade ke jingkersan jong ke Saudi Arabia bat ke UAE ban join lang ha kane ke thmah ringkat ke Israel bat ke Amerika banekun Persia ya ke Iran. Nang tagi kebor menta ke sngi gila ongru ba omoy staba Khamenei lo menjur pakan dono ke jinge keren bat ke Amerika bat kumta imat ke thmah kala berkut no kloy ada ke jinge keren kan long ke baseso. Hendrai kat kum na kikot kubor menta kesngi padon ka tarik kebatikna halor kene ke jingstang ban yakren ke Amerika bat ke Iran. Hendrai ledaja ba ke jingkren jong ke Amerika bat ke Iran kampoi se ke jingjob klempep ba ke thma kandang yai peteng. Kum taru ke ke bandang jan nang nei syakmat tong na apik wei pat ki kubor ki bandang wan. Blessibun.